Dep koyun, dep oşont koyun da lan. Bu nerede tutsan? Beni de bak. Nerede o çocuk? Nerede tut? Buna öyle kedin al canım. Hamit. Gör mü koy buna? En Allah'ım. Paska turar için kim olsa diye. Kupini yaptı böyle şey. Ha boldu. Sağlık akbazat balık verin. Sabitkan ayna geldin mi? Pastor ver Sabit. Basmaysın be ya. Evet ana. Akbazat geldi. Bozat takır bozattı. Gözüm düşme. Çok hadi alvar koysanız. Sırı bak. Assalamu alaikum. Alış yakından gelgen tuğanlar, sana palvanlar. Bugün buna ağzını aşın berodi. Ağam жатқан жері жайлы болсын, топырағы тоқтаулы болсын. Şu kanatkanını emeği Talay Beke Allah razı olsun. Şu ağam kılған insanların Allah Tağalam kabul kılsın. Ağam жатқан жері жайлы болсын, toprağı toprağı olsun. Amin. Ara, deveye attı, tuştuk. Tuştukana atma ben. Aynalar, tuğanlar, bayasınday çektirmeyi taşlap.
Eseptep geldiğinde açığı. Düşkanga, teke, çipke çok açığı. Ya taza olat değil. Taza taştaganın alasın umurasındağı peşeneler. Hakemin. Mayla. Omeyelim. Omeyelim. Hey, toya gelse talay kaşırganın arası olun. Talay kaşırganın arası olun. Toya gelse. Men baya söylöverim. Yürek buna şaka. Şu dinge katı işeni menen. Neme kılat eken, ihlas kılat eken. Peşimge namazdığa. Beret alıvarsam duanızı verin de bana kulağın başında olmayın dedim bile. Oşun duanızın şarapatı dedi, Allah razı olsun. Bu Allah'a bire kendine albatta işenemiz. Anın caratkandan işenemiz. Anın çoktan var kılgandan işenemiz Allah. Uşu Maraken'in uyuşturup atkan bala çakasına Musa'nın cayı olsun, toprağı torku olsun. Dönüş başlasın. Hürmetli tuğanlar, Balban bile kök veruki yermanları, çalpığızlarga Allah razı olsun. Tuğanlar buna umuraga taştayız. Jolar sertifikatı maçına kap gel. Tuğanlarla umuraga taştayız. Adal akçağımızlar tuğanlar. Toyasın narazı kılmay akçağımızlar tuğanlar. Tek salvanızlar, tek salganlar razı emesmiz. Umura kavul algıday olsun tuğanlar. Kalıs olsun. Tuğanlar narıları talaşıp culkuldatmay men sizlerde çağın desemesmin. Özüm taşta bereyin tuğanlar. Kalıs çağımızlar. Buna menin akam ayda talandagam aytkan jerge oşal jerge umura olat. Tamam ki aytыңыз. Talay. Buna ılıcakka sen tüşür. Ödönkü tişi kanaka taşarsın. Esep boldu. Ödönkü çıkar. Ya mına kalırsak bolgu demesi. Ödönkü çıkar. Talay. Ешкім түйе тұрған. Ilıcakka taştağasın şu balayı. Egerde palban desem miner. Tibe turma tağına ılıcakka taştağasın diye. Erkekim desene. Peşe olat senin ешкім bay. Taza taşlap, taza algıla palvanlar. Ey palvanlar, buna umuranın sertifikatı geldi. Taza taşlap algıla. Dombanın başına taşlaganına umuraga sertifikat. Gitti. Başına almıyor koyalım. Da varpa alıstan geldim aylına, baykadım hava türündü, urmatlı tokum aman dep, ukkanda yürek süyündü, beş kaman dedim beni dep, tügötömün seni dep, körsetken eken gazatta, tartıpsın hava azapta. Sivirde yürüdün neçen yıl, sızdadın ıylap günütün, kara çaçın ağarttı kaygımın güyütün. Aman gördüm özündü, azırkı menin işimon, talimin alsam dep geldim ha, toko tilegim çoğun, ümit çoğun. Anda tokum, ha komustan bergen salamım, emin ulap ketinim ayağın. Emkizim başkan ırdayın, akındığın sındayın. Keptüğünün çeşmesi çeçenlikti kim bilet, keremetin bol bosa çeverlikti kim bilet. Kavuşmaktı tapmasa sırçılığın kim bilet, javıl tıvırdı tökmösön balamırçılığın kim bilet. Anda barpı
Arkar menen kulcanın pottor jerini kim bilet, tabılbagan gülüktüna toktor jerin kim bilet. Anda tokum yüreginde otu var, aytımdı kişi jatalbayt. Tüy buzuk düşmanlar başkaga gelip batalbayt. Belgili çembelenler süylögen söstün takalbayt. Almakan oğru joluksa eç aylasın tavalbayt. Eşem koca çoğuldu dem salgan menen ayıkbayt. Ölürüm bilsen adamsat özünen özün arıktayt. Ajal kыстap kelgende ataga sırrın aytalbayt. Aytkan menen payda yok, ağası varıp kaytarbayt. Amanat canın ötböse alganın kara camınbayt. Ölbey kişin ayrılbayt, öpkülösün östüğün övöktösün tavılbayt. Tuğuştu tuğan ardanbayt, balam güyütsüz adam ey zarlanbayt. Anda barpı oqtavay mergen atalbayt, ontavay oru jatalbayt, tüzdevay mergen etalbayt, tüyşelbay oru jatalbayt, sınbay sök çor bolbayt, kilev algan baldarın jetim bolboy gor bolbayt, buzuktun sösüngön bolbayt, buyruktu altın jok olbayt, bulbuldun ünün eşitpey, buralıp külder açılbayt, muruntan muңu köp bolsa, muңdu ününü basılbayt, küküktün ünün eşitpey, gül jaykalı açılbayt, Güyü tudartı köp bolsa, güy göndününü basılbayt. Anda tokun ha balam kuş kanattı giri bolboyt, düşmandın gönü bir bolboyt. Karoğluna ilim bey kaçkan kayıp attırbayt. Ayalın jakşı bolgon soň tuğandan seni jat kılbayt. Azamat çıksan elinden balam düşmanga seni bastırbayt. Anda barpı eski pakta bös bolboyt, esepteşkeni dost bolboyt, jaksının sözü gors bolboyt, jamanның sözü joş bolboyt, jalanga çuval bolboyt, jakşının peyli tar bolboyt, toktogul sende yakındar, ar jerde jürse kar bolboyt, kalempir açu tus bolboyt, kar düşpey suda mus bolboyt, katın kırkka çıkkanda, kadimkidey kıngşılap, kabırgаңdan çemçilap, kayra jaşap kız bolboyt, kayrın ömür işine toka qarap tursan göz toyboy. Anda tokum kuşungdun özüň salbasaň çırmalıp koldan baralbayt. Anıktawın bilbese ilbesinden alalbayt. Bulurdun inim taştayın, menen de vurdu baştayın. Kölzöylötü kaz menen, melmildep jatkan saz menen, sulular betin öptüre tabalan buralıp turu ey naz menen. Anda barpı daryaňa gat say menen, jılkının görkü tay menen, gök sorunu çat balalı, oşa say boyunda jar menen, kulalyň uçat aň menen, kök kargan uçat jar menen, sagyskan oynoç say menen, balasız kişi zar menen, azamat görkü jaraşat, bulkungan buğdan at menen, aralaşıp bir jürüp pikiri buzuk jat menen. Anda tokum Salvalar. Hocam torpaktır sorun alasın, veresin buna o. Ya şaşılmay tuttururlar, aldı mı? Bek burada polvan da жазып koysun. Ya buna o. Mustafa'nın baldarı niyet kılıp, umuraga jolda boğulup bayda koyduğuna bek burada polvan taşladı. Çökar degen at menen, çökar attı taptagan Polat sahipkeri. Çökar attım kulunun Kırgızistan'dan, Kazakstan'dan gelip 5.000 dolardan alıp gidecek. Ataklı çökar. Bu da pek buzağı nasıl kıldı? Beri harap durular talay. Beri harap durular. Kamerada. Pek buzağı bir söyle vereyim. Anlamayın umaslar, palvanlar. Toşna boldu. Ova değilekçi. Toşna o, tata o. Elbette. Toşna o, cumhuriyet cürt. Toşna o. Bekleden kim mevzu? Tanımayım.
Boşta oldu mu? Boşta. Yeninin ben kasıp koydu. Kura görüyorsun. Tutma. Talay beni kara kula. Kameranı kara. Bekmursa beni kara. Orta. Gel. Alttan gel. Orta. Bekmursa Hanımefendi Camla Tuğancur. Rahmat sizlerge. Uruşpay, talaşpay, şunca beni silah begirizlerge. Kalmanlar, silah begirin kalman gelter. Gencilere amına mesela kan balas kaçakatır. Ben Tuğandar. Ya geçtim. Uzun kamerada. Uzun koşka ursat edinizler. Yemin bir niyet kıldım öyle. Taşta tazavıcı katağı. Çok deseler. Oldu. Bekunda. Yemin sana amanet üzüme koy. Bana ne kaldı? Sen bizden aynı kalmalısın. İyi öldü ya. Kalman. Kalmanlar. Gözlerine. Rahmat size. Bunları tapsıram, Bekmir'de oluptur. Özün barasın, ben amanatımda tapsıram. Oşal yerde kalasın, bir amanatımı söktün. Emsiz. Assalamu alaikum. Hurmatlı palvandar. Alıstan жақындан келген. Şu ağızga bugün nakaları taşı koy beripti. Aka, rahmat şuttu. Kulağınızda taza oldu. Ağamdan жатқан жер жайлы olsun. Sizlerin oğullarınızlar, sizler de yol atağa. Patal pere turan uğullardan bolup çoğuysun aka. Palvan uğullardan bolsa sizin uğullarınızdan. Oyun şu. Başka balonlarga. Hurmatlı tuğanlar, жалпыңыздарга жараткан жакшылык болсун. O mindengizler uçurmaların numurası kabul bağına olsun. Bekmurda ukam, Kavatula'nın aldığında atam bu sağcığa dua kılıp koyun kom. O min uçurmalara kala, bu ne baksa kallar. O min. Bakın adaletlerin taza olganın bardığımız görüp durağız. Rahmat uçurmalara, uçurmaların da Kudaya ömürün verip, şu bargan saparda Allah Ta'lan başlandı olup kabul olsun. O şehirden bu sağcığa bu dua kılıp koyun. Musakan ballar rahmat sizlerge. Allah kabul olsun sizlerge, rahmat ayınlanlar. Amin. Tüz balalım arkadaşlar. Allah. Robin. Burada bileğinden güç ketmesin. Kıskan uska, toy olanı, bağırıyorlar Allah razı olsun. Robin usulmaları. Robin ulukayla, Robin. Ketti be kurda. Hurmatlı tuğanlar, barınızlarga saparlar bey kapar olup, tinçaman uyumuzda, uylarlarga çet olma. Kapı olmaya getkiler. Ulan, hocam da sorun verip kaldıra bırak hocam. Her güç kap gelsin, serep kadar baktı. Hocam. Ya bırak hocam, ana. Ana hocamdır da işi girişti. Tuğanlar bir yerde tarttı, aksakallar bölüp ettiler. Koydu başında öyle koydu. Ağzıtka! Tuğanlar! Tartta aksakallar bölüp ettiler. Ola! Tinçaman uyumuzlarga çetinizden ulak büttü. Bana bana sor. Bana bana sor. Nein.
O Polat gelgile beken Kambolat. O kamçı gel. Oydağı da ötüyor. Mevzilerini koyalım. Allah nasip olsun. Polat kamcak benim abi Polat kamcak benim. Yekacı derdi kara. Yekacı derdi kara. Yeng tur aytdi. Başkasını unutmayın. Mına eng mecatların bakılasa mına biz niyet kılып жүрдük. İş kaçtı. Bäri sonun boldu. Emin püttü. Bu da kalasa püttü emas. Tögresiz de birok eng sonum boldu. Bu sonun gimderi menen. Mına rahmat sizlerge tuğan uluq, dostlar, komşu sizler menen. Biz mına tuğan uluq, mına qarındaşlar, apam, ukam, biyolam, biz bugün suyunuştayız. Rahmat sizlerge. Biz razıyız. Tinç baba ıntımak daim ilayim şuna toylar kılaylı. İlayim şuna toylar tinç, ıntımak, tinç olsun. Amin. Rahmat. Öte olsun. Evet, kişine maruz algan. Birinci taydigim teşekkür. Haydi tanka taşladı. Tanıştım. Bekencizden güya Haydi tanka taşladı. Bekencizden güyolası. Canısın balası. Taşanı güyolası. Canısın balası. Ol Pişkekten gelek. Attı da başladı. Joldan ötközördü. Joldan ötközüp Cabduktu alıptı, tanka aldı. Tanka degen palman var iken, rahmat üçün. Canıştın balası. O büroga mindi. Atır tanka balası. Maylem taşladı. Gin umuraga gelgende bizden mına Ödekta Mösön degen bar eken. Kadir Mösöndün Bekmirza degen palman bar eken. Oşol taşladı. Umra Bekmirzaga nasip kıldı. Rahmat. Yeme uşu men ayttım. Oşonda da başına demedim. Bekmirza dedim. Birini sen söyle. Özün barasın dedi. Anan berdim Umra'nı. Özün barasın. Özü barada dagı bir sözüm var o kaytar. Onu degen etem. Bu da kalasa biz baktılıyız, biz tinç. Жақсы өткөз алды. Жақсы өткөрүп алдык, а? Туғандар силер менен биз ынтымак. Туғандарга рахмат, эл журтка рахмат. Штабына келгиченди жанда түрдүңөр сада болоңуздар. Баарыңарга рахмат. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Не болгон? Рахмат. Көзөмөлдүк биздин милдетибиз да. Амин. Тугандар. Мына Кудай кааласа биздин максатыбыз ишке ашып, атабыздын ашын Кудай буйруп мына өткөзүп алдык. Эл журт, туган урук, Камболотка, Эрмей ака, Алеш ака, мына Улукбек, Алпей акамдар, жалпы мына абжелерим, сиздерге дагы ушинтип келип, карам болуп турганыңыздар биз үчүн чоң сыймык. Улан жеже, Талант ака, апа. Менин мынау тоолор өзүнчө эле отуруп, силердин тургандар ушу тоолорунда катта тоодой сезилет силерди көргөндө. Тоолор ордунан жылбаган тоолор болсо, силер мындай ордунан жылып жүргөн тоодой сезилет. Амин. Ар дайым өмүрүңөр узун болсун, ден соолугуңар чың болсун. Өмүрүңөрдө, жашооңордо ар дайым берекелүү жашоону кечириңиздер. Амин. Баарыңыздарга чоң рахмат. Амин. Айнанайындар садак болоюңдар. Бүгүн мына пагоданын Алла унундай бизге пагода бергенине дагы шүгүр келтирелик, тооба келтирелик. Улаңар чечни, калыс өтүптүр. Мен ушу толкунданып, жүрөгүм жүрөккө батпай турат. Кожоюн дагы ыраазы болсун. Алла ыраазы болсун. Амин. Бүгүнкү күндү бизге насип кылган экен, а? Бардыгыбыз күбө болдук. Муса абам башында Кудай кааласа бир талаш тартышы жок, жакшылык болду да. Ызычысы жок. Мына тугандар бардыгыбыз жандап жүрдүк да. Бул жандап жүрүш биздин милдетибиз, тугандар. Ошон үчүн Аллах таалам салам. Жандаттабыз. Айтканың келсин айт. Мусакам дагы жакына бир одарлуу болгондор. Ошонун арбагы разы болсун, бейиши болсун. Калган жаш мына балдары, кыздары, туугандар силерге
Жақсы улағын өткөрүп алдык, жылдык ашын өткөрдүк. Кудай кааласа мына баардыгы жакшы болду, ойдогудай болду. Эми ушу туугандар эл бири-бирибиз менен ушундай да кызмат кылып, анча-мынча кылган кызматыбызга милдет кылбай эле. Эң чоң. Ушундай ар дайым эми ушундай бирдикте бололу. Ынтымак бололу туугандар. Рахмат. Айтканыңар келсин, Алла разы болсун, садак болоюн. Таныткан Замакага айтатыган сөз бар экен, айтсын сөз болду. Söz yok bu. Замакада болду. Замака эң күчтүү. Кайчабардан, Мураталдан калган немелерде келатат. Оймина. Таран, ойнанайын. Den soğuk ынтымақ. Biz nege бақыттылығыз? Biz birlikemiz de. Biz tirikmiz de. Mına жүреріз, құрсағыз тойса, su içsek, аш жесек, көрсе бақыттылы емес. Biz туғандардың барына, анан туғандар бардағы емес, шундай жақшы жаман чоң жиында туғандарыбыз келип турганына biz бақыттылыбыз. Мына биздин Тайчабаровдардын мен ишенем, мына Тайчабаровдардын Бишкекте дагы, Ошчу дагы биз билебиз да. Өтө чоң эмелер бар. Чоң жыйындар чыкканда бардыгы Тайчабаровдор. Биз сыйлыктанабыз. Биз сыйлайбыз. Биз зато biz ынтымакпыз. Ынтымак бололу. Албек агайда да койдун. Бүгүн андай болдула. Ак өттү, так өттү, кичине кичи болду. Эми Албек ошо өзү сөйлөп кой. Бизден кыскача Тайчабардан таркагандардын улагы болду бүгүн. Şu Musaka'nın... Bakan başçı geldi. Başçı geldi. Siz gelirsiniz. Hem Kuda biz hiç kimden karızı yokken mak taza dep taza aldırdık. Eldin razısını aytıp taza boldu mu? Razısınar öde atıp verdik. Buna şimdi açtığında da at gözlüyor. Tayçabardan en çok karanı. Rahmat aynen. Bari razı. Kapı olgan hiç kim yok. Rahmat. Oktotboy, bar жоғын таза таштатты. Rahmat. Траудалық Сейдәл алып келатып, Ачасталбаға түсіп, жолға шықпай аңтарып, суға кіріп кетті. Оны күн есеп болбай, нәсіп екен, ана Бекенізден güye ola saldı, tınçtık, attık. Bişkekten geldi o. Bir tayga taştap aldı. Umura'nı Möseneke'nin bola saldı. Ak tegizi atıp, Əlöştü çaptırıp atıp, biz jetelvedik o yaka aksağında teksengde. Əlöş boldu degende boldu kıldık. Elden razı cına. Öte son bu. Beni karışak, ne taşlayayım bir de. Taşla deyin de kalantar. Kıykırıp durdu o yaka. Ak taşlamasan yok, ora bol. Alpek, taş ne var? Avcı yetkiler gelip aldı. Taş ne? İskimiz alıp yok. Yengir silmesin, liboycılık yengir. Hemen cezde var mı? Yok dedik, ora bol bol. Rastiyane kança çıtar. Jetkil salasın dedik, boldu. Onların ak boldu jana. Kıskas barı razı olup gitti. Razı oldu. Olurdu narazı olup sal biz oşonca jinap keldik dediler, onu hem talay razı kıldı. Buna ali tartıp koydun ele, tutup koydun ele, bunanı aldı razı. Ana kızlarınız hem görüp durdu. Oktolga süyünüpçü. Ne de süyünüp. Simika bir. Жақсы күрсілі қоп. Мына жаратқанның күнінде Алла Таала ниеті қалыс екен. Ажатауыздың улағы өте сонын өтті. Ел разы болды. Бұл адам баласы ауа райымен илгертен байланыш болған. Интернет 2 күн жайт деп тұрды бүгін күндің açılғанын қара. Мен иладым чин. Ушундай балдарды берсин. Мен да ниетім бар. Тиригинде bir acıға жөнөтүп, өлгөндөн кийин bir дуа кылдым. Бирөөнү acıға жөнөткөн ушу балдарынын, кыздарынын өмүрүн берсин. Эл разы болсун. Мына ушул үйдөн ордо күтүп, небере чебере кызуралары, илимдүү кары эл башкарган хандар бектер чыккан үй болсун. Ушул хан ордосунда дүңгүрөтүп үйдө, ресторанда берди. Талант акабызга, талай инибизге, эжелер, абже сизге чоң рахмат. Ушу элдин баары разы болуп кетти. Мен дагы разы, элди. Мындай аш берген корулдукта, бая мен айткенде Ташкенттен ашы келди да. Мен өзүм жеп көрдүм. Немесин
Tartmayla koysang da bolot. Neme? Gürüçü Taşkent'ten, Saviz'i Kokon'dan, Aşboz'u Andijan'dan. Disiplin oşunda eken. Şuraya aldık iyi taşımasa. Bu keremet soğuk etsin. Soğuk etsin. En degen akınдар menen düşkün. Hacı Atavuz menen men dağı çok işleşip kaldım kulüpte. Süleyman Kul çok morup kanday keremet süreççele. Bizdin ağız andan kememesele ötötele. Bir eleceli ayılda жүрüp alaydı ile güldötüp ağızdın paçerke her bir uydu var. Keremet son süretlerdi tartkan. Hem alacağını aytıp bitelbez. Niyeti karakter hayvacak şıkşele. Ak köngül ele. Uşul niyetindeki deyli boldu. Köp süйлöşçübüz. Ağız kulüpte iştegenleri de büyük kadırlaydı. Alay rör madenet başçısı gelip жүрдü. Sizge jolukmadı. Maga çaldıyım ben. Uşul jay jannatта olup beyişin berip, akiretin berip, arttagı baldары дагы өнүп өссүн. Биз эл бүт разы болду. Экшинди таштайбы? Акындыгын бир көрсөт. Nasıl сөздөрү таңдай дагы сымаппай, кээде кабат тулдагы тил үчүн агарматпай, бүрөк тил менен айтып ырдайлы, жараткандын күнүндө аргымак жандарды сүйүнтүп, агайын келген аш бердиң, агайын тууган бүт келди. Эр жигиттер тайышып, аргымактар майышып, ажатанын ашында көрдүңөр мындай эл келди. Көркөмүлдүү улак болду деп көрөрмандар термелди. Өзгөн күрүштөн аш берди, аябас сонун аш келди. Курсактары ток болду. Бүгүн улакчылардын кайгысы аябастан жок болду. Жараткан Аллаң оголу бирди берген адамга миңди берем деп айтат. Рас, жок дегенде бербесем 9'du берем деп айтат. Берген адам эр киши, алганды билет 1000 киши. Бергендерге рахмат. Эң биринчи кубанам, өмүргөн өмүр уланып, кыш болсун кайра жаз болсун, кыдыр колдоп арыбак, Муса атамдын балдары эсен аман бар болсун. Ордо күткөн үйүнүн алдында ырдап турамын, алкындан ырдык курадым. Абже бизди сурасаң, агайын элди бүт тааныйт. Үз чеберчилик колунда, болбосоң үйдү тигип көргөндө, хандар бектер келишкен. Bir kezde taşıyıp salam bergende, tazim kılıp abjeme, abjemizdagi bar bolsun, unu önüp ösüp ılayım, taalayday bolgon azamat. Bugün jaratkandın gününde, oylogonun tak boldu, orubay dening sak boldu, orolup vakit getpesin, oru sılko jetpesin, önüp öskün sen dagı, jaratkan berip ılayım, çoğulu taalay ağamız, Talant ağabız aman bolsun bar bolsun. Jеңе bizgen rahmat. Ушундай тойду бердиртип. Аялда мына көп нерсе көрсө берекесин берсин дейм. Таалай деген, талант деген агамды талпынтып элге той бертип. Көрсө мына бириң асыл жар болуп, бирине бири пар болуп, өнүп өссүн ылайым. Евро менен долларды шырылдатып алмашып, ишиңиз жүрсүн ылайым. Ийгиликтүү болуңуз. Сандыкка акча болсо экен, талант деген маман болсо экен дейт. Рахмат. Senin sorunların жақсы кедеп. Жар таласқа сорун алыңыз. Мен дагы ысык көлгө балдарды таласқа апарып жүрөм, мен дагы иштер жасап жүрөм. Мен ушул умурага жөнөткөндөргө ыраазы болдум. Мен да ниет кылдым бир адамдарды умурага бир убактары мен дагы апарып калайын деп. Бир адамды умурага жеткириш бул өтө жакшы нерсе да. Мен да ниет кылдым. Şu жигитке бир патаңызды дуа бериңиз. Эми азамат биздин Корулдун суусу Алла Таала берген суу. Меккеде аккан замзамга тең суу. Ошол суунун башынан суу ичкен, ошол суунун башынан эс алып жүргөн сыргак укам айнанайын. Sen мындайынча айтканда алы туткучукка барабар баласың. Чоң жеңишбекке тең Казактан келген акындарга барабар акынсың.
Бирок биз мындай түшүнбөйбүз да, жайлоого чыгык деп, чоор деп, ушинтип замканя алып коебуз. Onu биз жасайбыз. Эми мындай замканиялар болсо дагы таңда аянган, ушундай тамшанткан, сонун ширин сөздөр, бал сөздөр чыга берсин, акындыгың арта берсин. Кыргызстанда ысык көлгө айтыштарда эң алдыңкы акын боло бер. Мен сени телевизордон көрүп аябай пата дуамы берем. Алыстан көргөндө дагы акындарга теңеп сыйлыктанам. Бар бол, бир бол, ден соолугуң чың болсун, өмүрүң бир кылымга жок болсун. Алай районунда жалгыз акын